Dobro večer, cijenjeni gledaoci. Ponedjeljak večer, 20 sati i 15 minuta, vama dobro poznat termin za izdanje još jedne emisije Intervju s povodom. Prije nego otkrijemo povod večerašnjeg intervjua, poslušat ćemo reklamnu poruku generalnog sponzora. U prodaji je najnovije djelo i prva cjelovita knjiga u 2 toma o historiji Sanskog mosta koju su napisali Vedad i Edin Biščević. Radi se o luksuzno opremljenim knjigama na 1579 stranica sa 328 karata, 278 fotografija, 828 skica i dokumenata te 97 obrađenih naseljenih mjesta. Ne propustite uzbudljivo putovanje kroz prošlost ovih prostora. Knjigu možete nabaviti putem brojeva telefona 037 686 257, 686 900 i 061 782 499. Jedan od zaljubljenika fotografije u Sanskom mostu jeste i Igor Paradžek, koji je ujedno i predsjednik udruženja Fotosana Sanski most i koji će nam kroz ovu emisiju otkriti jako zanimljive detalje vezane kako za rad ovog udruženja, tako i za fotografiju, koja je sastavni dio tehničke kulture. Dobro večer i dobrodošli u studiju Nezavisne televizije 103. Dobro večer, hvala vam na pozivu. Gospodine Paradžek, evo za sve gledaoce koji nas sada prate, neki su upućeni, a neki vjerovatno još uvijek nisu u sam rad, odnosno na prvom mjestu u postojanje ovog udruženja u našem gradu. Stoga hoćete li nam vi reći nešto više o ovome, kada je osnovano, gdje se nalazi? Udruženje Fotosana zamišljeno je prije svega kao jedno udruženje u kojem će se ljubitelji fotografije, umjetnosti fotografije, amateri, profesionalci, znači nebitno iz koje grupacije okupiti i uživati u fotografiji. Uživati u druženju, u razmjeni iskustava. Fotosana znači ima za cilj da mlade ljude koji možda znaju da fotografišu nešto uvede u nekakve sitne tajne, ali opet kažem, kroz jednu opuštenu atmosferu, ne na način školovanja fotografije, nego doživljavanja fotografije. I osnovni cilj, znači, Fotosane je druženje uz fotografiju, znači ona je kao nezaobilazni dio svega. Evo, vi ste predsjednik udruženja. Da li pored vas još neko pomaže u poslovima vezanim za fotografiju, naravno kada je u pitanju udruženje Fotosana? Mi ne brojimo velik broj članova koji su direktno vezani za organizaciju i nije nam ni bila želja da mi sad imamo neke stotine članova, jer bi to bilo preglomazno. U udruženju samom funkcioniše znači nekih 10-ak ljudi koji su konstantno od samog početka osnivanja do danas, s tim da se u međuvremenu, evo ovo je već 4. godina kako postojimo, u međuvremenu malo promijenilo znači broj ljudi koji učestvuju u tome na način da se uključili neki mladi ljudi koji tad nisu bili tu i što je u jednu ruku i bio naš cilj da privučemo što više mlade populacije u naše udruženje. Šta je to na čemu ovo udruženje posebno radi? Pa da vam kažem, ne bi izdvojio neku posebnost. Posebnost ovog udruženja je da pokušamo kroz fotografije sačuvati ljepote grada, ljepote države. Na kraju krajeva mi se sad trenutno krećemo ovdje u lokalnoj oblasti i to nam je prvenstveno jeste cilj da pokažemo šta mi ovdje imamo. Čast svakom gradu van Sanskog mosta, ali trenutno pokazujemo ovo ovdje. A ima mnogo ljepota ovaj grad? Ima jako puno ljepota i ja sam bio jako iznenađen. Ljudi koji su puno stariji od mene, koji su puno više ovdje proveli vremena, nisu posjećivali čak i neke, ajmo reći, neke naše sanske atrakcije. Evo sad zadnja znači, koja je posjećena, Dabarska pećina. Ja sam se iskreno iznenadio kad sam čuo od nekoliko ljudi da oni nikad nisu bili tu. Mislim da je propušteno puno toga, a da ne govorimo o nekim drugim destinacijama za koje ljudi nisu ni čuli. Ali evo, pred nama je pa ćemo pokušati svakog odvesti na neku od tih lokacija.
Koliko članova do sada je postalo dio vašeg tima? Koji su to neki uslovi i način učlanjenja? Da vam kažem, samo udruženje, opet ću se vratiti na onaj papir, na onaj oficijalno dio, mi smo zadovoljili nekakvu zakonsku normu koliko nas mora biti, koliko je to dovoljno ljudi da ispoštuju finansijske obaveze koje nisu tako velike, ali u suštini nisu ni tako male. Uglavnom, taj dio ljudi, to je opet se vraća na nas nekih 10-ak i onda je udruženje Fotosana svojim radom prešla na Facebook, znači na društvenu mrežu. Tu smo napravili jednu Facebook grupu koja se zove isto Fotosana, koja je naravno isto što i ovo udruženje. I onda smo tu okupili, evo, ja sam jutros gledao podatak, znači negdje 1700 i nešto ljudi kojima se sviđa to što mi radimo, koji učestvuju postavljanjem svojih fotografija, znači to sad već izlazi iz okvira države i to je još jedan dodatni cilj, znači da mi prezentiramo grad širom planete, na kraju krajeva ima nas svugdje, ali isto tako imamo želju da ljudi koji su naši ljudi, naravno, žive negdje daleko, da nam pokažu mjesta gdje oni to sada provode vrijeme, osim onog vremena kad dođu ponovo kući ovdje. Broj članova trenutno, znači koji se oficijalno vodi u našem udruženju je nekih 14, s tim da mi stvarno nismo imali za cilj da pravimo broj članova. Iz prostog razloga što ne tražimo ni članarne, ni nekve, ne znam, stvari da ljudi moraju ispoštovati neko pravilo. Nešto najveće pravilo naše grupe je da jednostavno poštujete prirodu, da budete ljubitelj prirode, ljubitelj fotografije, da ste spremni na druženje i naravno da ste spremni da vas neko drugi uslika. To je sad pokazala zadnja ova šetnja gdje su ljudi stvarno, po prvi put sam vidio da je slobodno, mogu reći, sve jedan je bio maneken, znači bukvalno opuštena je bila atmosfera, tako da se nadam da ćemo uskoro u puno većem broju izaći u neku novu šetnju koja je već u planu i da će biti još više tih manekena. A sad za članove, kažem da se vrati na početno pitanje, broj članova, to znači uopšte u ovoj udruženju nije nešto što je prioritet. Evo, spominjali ste i članarinu. Hoćemo li otkriti gledalcima koliko iznosi ta članarina? Hoćemo. Otkrićemo, članarina ne iznosi ništa. Znači, članarina je u suštini dobrovoljni prilog nas, koliko nas ima, spram potreba koje su u tom momentu, znači potrebne da bi se ispoštovalo postojanje udruženja. To su minorna sredstva, tako da ne može se nazvati članarinom, već jednostavno nazivamo i dobrovoljnim prilogom koji mi podijelimo između sebe srazmjerno da nikoga ne košta puno, a da udruženje i dalje postoji. A koje, recimo, tačno obaveze imaju članovi prema ovom udruženju, osobe koje se učlane? Obaveze? Da li je bilo neke situacija da neko ne ispoštuje, da se ne ponaša? Da vam kažem, nije zamišljeno, znači, nije stvarno zamišljeno da se imaju obaveze tako da ne postoje prekršioci. Naravno da nismo mi sad neka, ne znam, nija sud da možemo reći da je neko nešto uradio dobro ili da nije uradio dobro. Fotografiju posmatramo da je svako na neki svoj način umjetnik, pa čak i ono dijete od 5 godina kad uslika nešto, to je stvar njegovog viđenja, tako da ja nisam pristalica da se sudi o nekom pravilu. Za pravilo udruženja, pošto cijelo vrijeme stvarno se ponavlja da je to udruženje samo opušteno i lagano, znači tu onda nema potrebe za nekim kaznama i još niko nije napravio bilo šta što je protivno našem statutu, mislim da i neće. Koja je svrha osnivanja ovog udruženja i koji su to programski ciljevi? Osnovna svrha osnivanja udruženja Fotosana bi bilo promovisanje Bosne i Hercegovine, prije svega, naravno grada Sanskog mosta, naših prirodnih ljepota, pravljenje jedne turističke razglednice grada i kažem države, druženje
svih starosnih grupa. Znači, mi stvarno, ne da se ne ponavlja sad od 7 do 77, ali bukvalno ne postoje granice. Znači, ako neko dovede dijete od 3 godine i ide sa nama ili sjedi sa nama u društvu i priča o fotografiji, i ono je dio toga, naravno ne da sad kažem da može aktivno sudjelovati u razgovoru, ali u svakom slučaju udruženje je zamislilo to na taj način i glavni cilj je da se mladi ljudi, naravno i mi malo stariji, da se okupimo u što većem broju, da prošetamo, da fotografišemo, da malo razmjenjujemo iskustva i naravno malo ozbiljniji ciljevi, da organizujemo izložbe, da organizujemo seminare, da organizujemo škole fotografije, da odlazimo na put, da posjećujemo neke druge izložbe, da učestvujemo na drugim izložbama. Sve su to ciljevi koji su zacrtani, koji se pomalo ostvaruju, znači to ne mogu reći da baš svake godine nešto puno se radi, ali verujte da je sve vezano za finansijski dio. Naravno da dobivamo dosta poziva od drugih udruženja, da dođemo, da budemo prisutni, da na bilo koji način učestvujemo. Nismo do sada nešto puno oko toga radili, ali naravno planiramo u budućnosti koliko nam vremenski uslovi, znači dozvole, odnosno finansijska sredstva da možemo ići u te neke veće ciljeve. Evo, za ove 3 godine postojanja, koliko ste zadovoljni do sada postignutim radom? Da li ste do sada uspjeli ostvariti sve, ako ne sve, bar većinu stvari koje ste planirali? Za dosadašnji rad Fotosane, iskreno govoreći, mi smo zadovoljni. Mi smo zadovoljni na način da je Fotosana funkcionisala na način jednog druženja. Znači, bukvalno sve se svelo na druženje, na jednu finu komunikaciju, razmjenu iskustava, prenošenja nekih iskustava na neke druge ljude koji, evo, sad bukvalno papirom nisu članovi našeg udruženja, ali se druže sa nama. Da li se moglo više uraditi? Ja vjerujem da jeste. Planiramo malo više uraditi. Vidjeli smo, evo, sad u ovoj godini se dešavale neke stvari da smo malo više ljudi animirali u smislu da dođu, da se pridruže nama, da učestvuju zajedno sa nama u našim aktivnostima i osjetili smo da ima potreba za takvim udruženjem, da će se ljudi rado odazvati, iako je postojala sumnja, jer uvijek se nađu razlozi da kažu ljudi, a to nije za mene. Međutim, naši ciljevi koje smo zacrtali u početku ostvaruju se polako, znači jednostavno mi nismo ispunili sve, ali evo, glavni cilj, znači da postojimo, da smo nešto uradili, jesmo, da planiramo za ovu godinu uraditi puno više nego za prethodne 3 planiramo i mislim da će se sad ti ciljevi ostvariti. Sad smo otprilike prebolili one prve bolesti koje su bile vezane da li će udruženja opstati ili neće opstati. Mislimo da hoće, pogotovo iz razloga što su mladi ljudi, pa nije ih opet tako puno, ali kažem, ovo nije masovno udruženje da mora nas biti puno. Prihvatili se fotografije i vjerujte da je meni srce puno sad, tu mi je glavni cilj bio da ljudi uzmu jednostavno fotoaparat i da slikaju. To sam i upravo htjela da vas pitam, onako po vašem mišljenju, koliko su zaista naši sugrađani zainteresovani za rad vezan uz fotografiju? Pa da vam kažem, upravo sad sam rekao, ja sam stvarno iznenađen koliko puno ljudi bavi se fotografijom. Hvala Bogu, današnje vrijeme je to i dozvolilo. Danas bukvalno sve jedan mobitel ima mogućnost da napravi fotografiju koja je dobra. Naravno, moramo razdvojiti profi fotografije od amaterske fotografije, ali u svakom slučaju je ta fotografija dobra jer ostaje kao uspomena. Sad, šta će se od nje moći napraviti, to je nešto drugo, ali se može zabilježiti jedan trenutak u vremenu, što i jest cilj fotografije. Druga stvar, ljudi, mislim da polako iznalaze se u fotografiji, jer se tu najjednostavnije može pokazati ta neka umjetnička duša bilo koga od nas. Znači, može se pokazati nešto što mi u stvari u sebi krijemo. Možda nije svako sposoban uzeti kist pa nacrtati nešto ili ne znam ni ja, možda se baviti nekim sportom pa biti uspješan sportista, ali za fotografa
pa hajmo reći da može biti svako. Naravno, neće biti svi uspješni više ili manje u nekom profesionalnom dijelu, ali amaterskom fotografijom se bukvalno može baviti svako. Evo, vi ste i nedavno ovdje u gradu na 9 rijeka organizovali prvu fotošetnju. Vi, svi zaljubljenici fotografije, okupili ste se u malom parku na Zdeni gdje ste nastavili šetnju do Dabra. Kako je protekla ta prva fotošetnja? Koji je bio njen cilj? Pa da vam kažem, fotošetnja je ovako jedna moja zamisao koja je proistekla upravo iz ovih svih upita kad ćemo mi to nešto napraviti, hoćemo li nešto napraviti. I onda ja sam dugo vremena razmišljao šta je to što mi možemo uraditi, a da nas ništa ne košta. I onda je bukvalno iz te ideje da nas ništa ne košta organizovali smo jednu fotošetnju u kojoj smo ljudima rekli da im mi dajemo besplatan zrak. Znači, bukvalno vodimo i na planinu, u pećinu, na izvor Dabra, gdje ima jako puno čistog zraka i ništa ne košta. Svi su sebi ponijeli ono što im treba, okupilo se nas 20 i nešto, znači fotografije su to pokazale. Skupili se ljudi bukvalno koji nisu imali dodira sa fotosanom na pravi način, ali evo, skupili su se da vide šta će to biti. I najljepši moment te šetnje i tog svega je bukvalno što smo ponovo zadovoljili ono da nas ima jako mladih i malo starijih, da smo prošetali, da nije nikome toliko teško bilo, izorganizovalo se samo od sebe kako treba. I najinteresantnije od svega, nastale su jedne jako, jako lijepe fotografije Sanskog mosta, mogu reći, koje su, pa evo, obišle jako puno država za kratko vrijeme. Utisci ljudi koji su prošetali sa nama su kad idemo ponovo. To je znači glavni utisak gdje ćemo sljedeću šetnju. Evo, za ovu nedelju sad je već bilo upita puno, možemo to ponoviti. To je moje bilo naredno pitanje, da li ćete... Da, ja vam moram reći da što se tiče fotošetnje, mislim da bi se svake nedelje moglo šetati, ali moje lično mišljenje je da fotošetnja mjesečno treba biti jedna, maksimalno dvije. Jednostavno da se ljudi... I da to preraste u neki vid tradicije. Naravno, zamišljeno je tako. Zato smo ovu nazvali prva fotošetnja, pa vidjet ćemo do kojeg ćemo broja doći. Destinacija ima jako puno. Cilj je, mislim, ja sam, kažem, evo već imao i pozive iz drugih gradova, cilj je da se prvo naš lokalitet obiđe koliko se može. Imaju 2 destinacije zacrtane za sljedeću fotošetnju. Biće objavljeno na Facebook stranici, znači, odnosno na grupi Fotosana. Svi su naravno dobro došli. Mi nemamo, ponavljam, nemamo članova, pa da sad čovjek kaže, a da li bi ja mogao? Ne, svi mogu. Svi mogu, znači, šta je potrebno? Potrebno je samo dobra volja. Zbilja ništa drugo. Čak što više, evo, ja sam onda rekao, voda, hrana, ovo ono, svega je bilo i puno više nego što je trebalo, puno toga se vratilo. Znači da je neko išao i bez toga, ne bi sigurno bio ni gladan ni žedan po našem bosanskom. Znači to, ali najbitnija stvar je volja. Znam da je nekim ljudima, pogotovo za ovu fotošetnju, bilo teško ustati. Prvo meni, sat nam je pobjegao, sat unaprijed. Ispalo je da još ranije ustajemo nego što treba. Subote na nedelju mladi kažu kako ćemo, mi trebamo ostati u gradu. Međutim, ko je imao volje, on je došao. Ko nije bio na ovoj prvoj, a bit će ako Bog da na drugoj ili nekoj sljedećoj fotošetnji, nadam se da će to dobro druženje pokazati da se isplati rizikovati pa ustati malo ranije, jer za fotografiju ipak, pogotovo u ljetnom periodu, vjerujte da ništa ne znači baš da na najjačem suncu šetamo po nekoj šumi, onda niti smo napravili fotografiju, niti smo napravili ugođaj. Ali kažem, fotošetnja, znači ona nije zamišljena uopšte da bude samo ljetna šetnja. Naravno, ako bude sve isteklo po našem planu, planiramo mi to cijele godine praviti. Evo, ja bih sad zamolila kolege iz režije da nam puste kratki prilog od tog dana pa da se zajedno podsjetimo kako je to izgledalo.
Pominjali smo u toku emisije tu zainteresovanost naših sugrađana. Međutim, koliko je u tome zastupljena mlađa generacija? Koliko imaju želje da nauče da rade u ovom udruženju? Da vam kažem, mlađa generacija je ta koja u stvari jest glavna ciljna grupa našeg udruženja. Iako smo mi, koji smo direktno članovi, koji održavamo rad udruženja, puno starije od te mlade populacije, mlada populacija ima veliko interesovanje, veliku želju. Postoji jedna doza straha, znam li ja to, ne znam li ja to, kako bi, šta bi. Međutim, pokazalo se, evo, upravo smo spomenuli ovu zadnju fotošetnju, pokazalo se par mladi ljudi koji su bili sa nama da fotografija, barem ovaj amaterski način fotografisanja, nije nešto što se mora naučiti. To je nešto što se mora isprobati. Ja uvijek kažem, pokušajte 50 puta isti motiv slikati na 50 različitih načina, iz 10 različitih uglova. Siguran sam da ćemo dobiti puno različitih fotografija. Mlada populacija se zagrijala na način da ja mislim, nisam nikad pravio pravu evidenciju, ali evo vratim se ponovo na Facebook grupu na nekih 1700 ljudi. Mislim da je, a siguran sam, 1000 ljudi mlađi od 25 godina. Što naravno pokazuje da ti mladi ljudi imaju želju. Sad trenutno imaju mogućnost, digitalna fotografija, recimo da ne košta ništa. Mi smo se isto šali na fotošetnji, punjenje baterija za fotoaparat je 10 fenga i to je to što nam treba. Ako nisu uspjeli fotografije, obriši, napuni baterije, idemo dalje. Znači, bukvalno ne košta ništa. Naravno, oprema košta, ali svako od nas ima neki fotoaparat. I taj svaki neki fotoaparat može stvarno napraviti dobru fotografiju i ti mladi ljudi su napokon uvidjeli da se to može i tako. I evo, pa hajmo reći, imamo dosta upita, hoće li se moći učlaniti, kako da i oni učestvuju u tom svemu. Ponovo ponavljam, nije potrebno se učlanjivati u Fotosan, potrebno je učestvovati u našem radu. Ko ima želju nešto da baš više učestvuje, možemo razgovarati o tome, ali mladi ljudi stvarno imaju volju da se bave fotografijom i da budu dio ove naše priče. Da li ćete možda osnovati u nekoj skorijoj budućnosti neke sekcije tokom koji će se moći dosta toga novog naučiti o izradi vrhunskih fotografija? Da. To pitanje smo sve postavili kod samog registrovanja udruženja Fotosana, koje je bilo zamišljeno da se po osnovnim školama naprave, po školama, znači i srednjim školama, da se naprave sekcije mladih fotografa, odnosno ljubitelja fotografije, na kojima bi se tim mladim ljudima pokušalo objasniti da fotografija koju on napravi može i puno bolje izgledati. Sa istom opremom, sa svim stvarima koje oni već koriste. Ideja nije zaživjela, kažem ponovo, iz nekakvog razloga što se ipak treba čovjek posvetiti da bi to nekome išao sad u školu, držao sekciju, treba izdvojiti neko vrijeme. Od nas 10 koji smo u Fotosani, svi smo zaposleni, svi imamo jako puno obaveza i kroz posao i kroz porodicu, tako da za sad ta ideja nije realizovana. Međutim, ponovo ponavljam, desila se jedna interesantna stvar za ove 4. godina rada. Dolaze nam mladi ljudi koji imaju želju da fotografišu, koji imaju želju da nešto nauče. Sa nama u razmjeni iskustava brzo uče, jednostavno upijaju znanja. Postoji mogućnost da će se oni prihvatiti. Recimo da vode jednu fotosekciju, odnosno jednu mladu ekipu koja bi trebala onda da izučava način fotografisanja, fotografiju, da učestvuje na izložbama i recimo da same organizuju svoje fotošetnje koje će možda prerasti u nekakav malo drugčiji oblik, da će se jednostavno i starosna klasifikacija da bude, odnosno ljudi koji možda mogu malo više šetati pa da idu na neke dalje destinacije u gradu, oni koji mogu malo manje, ali kažem ponovo da se veže za te neke fotosekcije. Planirano jeste, sad kažem, za ovu školsku godinu ne vjerujem da ćemo išta napraviti, ali evo, u planu je da od početka školske godine pokušamo animirati ljude unutar škola, nastavnike, pedagoge, ko već, da se u svakoj školi organizuje po jedno manja grupa ljudi koja će se baviti fotografijom, odnosno
izučavanja fotografije, a da onda na nivou grada napravimo ili takmičenje između tih sekcija ili, ne znam ni ja, jednostavno zajednička druženja u cilju poboljšanja kvaliteta samog udruženja. Polako smo došli do kraja emisije. Za kraj, kakvi su planovi za neki naredni period? Šta, recimo, Sanjani mogu očekivati? Da li će biti nekih iznenađenja u smislu nekih izložbi ili slično? Da. Ovako, znači, Fotosana kao udruženje ima u planu za ovu godinu 2 izložbe fotografija, znači u galeriji u Sanskom mostu na zadate teme. Znači, to će biti ponovo, kažem, objaviti u onom momentu kad bude aktuelno. Fotošetnje, teško je sad reći nakon ove prve koliko će i biti posle toga. Na reakcije ljudi do sada mislim da bi ih trebalo u ovoj godini biti 10-ak, ali kažem, to ćemo pustiti vrijeme da pokaže. U planu jesu, znači najmanje što će se uraditi, to je da ćemo prošetati. Možda će te neke fotošetnje dobiti jedan malo drugčiji naziv, ali kažem, o tom potom. Ta druženja imaju još nekakve druge mogućnosti sa gostima iz okruženja, da ne kažem iz Bosne i Hercegovine, iz okruženja, ali kažem, to je naš cilj. Da li ćemo moći ga ostvariti u ovoj godini, to ne mogu 100% reći, međutim, definitivno stoji 2 izložbe su planirane, zajedničke. Za samostalne izložbe naših članova bilo je razgovora, bilo je dogovora, vidjet ćemo, nije isključeno. Same fotošetnje, ova fotosekcija koju ste spomenuli, jest nam jedan od ciljeva da pokušamo to napraviti i ne znam šta vam dalje rekao, osim da o svemu što budemo radili dobit ćete vi informaciju i to ćemo objaviti, znači, na našoj grupi Fotosana na Facebooku i nadam se da ćemo se uskoro vidjeti sa puno više odrađenih stvari. Evo, gospodine Paradžek, ja se vama zahvaljujem na izdvojenom vremenu za gostovanje u ovoj emisiji i nadam se da će kroz ovo udruženje Fotosana u narednom periodu biti izrađeno još mnogo vrhunskih fotografija. Ja se vama zahvaljujem na prostoru i vremenu koje ste posvetili našem udruženju i u svakom slučaju fotografije bitno je da ih ima, ne moraju sve biti vrhunski. Hvala vam. Poštovani gledaoci, i vama se zahvaljujem na vašoj pažnji i ukazanom povjerenju. Sljedeći susret zakazujemo ponovno za 7 dana. Do tada, lijep pozdrav.